الماء ملكتي عاش الماء عاش الماء ملكنا عاش الماء. Hina minta kat pada di bagian bingkisan nih. Hai semua, assalamualaikum, alhamdulillahirobbilalamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Balik lagi di Darul Islam Channel. Nah teman-teman, sekarang ini Mama Ruby dan Ruby lagi di Ruby di depan, lagi di Aliyah Mall, ramai banget, masya Allah, tabarakallah. Asal sekarang hari nasional Saudi, semuanya tuh serba, lihat deh, semua serba hijau sama putih, masya Allah. Semua lagu-lagu Saudi. Aisyah, Ruby, ada Ruby. Aisyah. Ramai banget, seru, tapi di dalamnya sih yang seru, tapi kalau di sini rada sepi. Dan kita nanti mau ke Hadigah Malik Fahad, insya Allah. Pada di bagian bingkisan nih, Ruby, tuh pada dikasihin balon. Ruby tuh, dikasih bingkisan banyak banget. Coba, Ruby, ayo coba. Pada nggak pakai, aduh rambut kelihatan. Serba hijau, topi hijau. Ini topinya Ruby. Bisa banget. Ruby. Terus sama kesini sama sepupunya suami. Ruby. Tapi dia ngapain tuh? Pakai kacamata Ruby. Ruby lagi naik apa lagi tuh? Ruby. Tapi sekarang naik apa lagi nih? Aduh, rambut mana-mana. Ruby. Coba Ruby. Teman-teman, sekarang kita udah ke mall. Sekarang kita mau ke Hadigah itu ke taman. Jadi di sana tuh ada pesta namanya Hadigah Malik Fahad. Gitu, itu Ruby sama sepupunya tuh. Kita udah di luar nih, parkiran. Oke. Masya Allah, zahmah, full. Lihat. Tuh, banat Saudi, banat ajnabi, kullu laun barra, masya Allah. Ruby. Ini ada Hadigah Malik Fahad, ismu. Shuf, ada Ruby. Ya, warnanya udah berantakan. Ruby wajahnya diwarnain putih hijau, tapi udah habis, udah rusak. Ruby, tali Ruby kacamatanya nggak dipakai ya? Sah Ruby? Ya, hello sah. Tali hina mama. Tali Ruby ya ser mama. Kita ke dalamnya. Ini sekarang udah jam 8 lewat, pokoknya jam setengah 9 gitu. Semuanya
semua orang keluar merayakan Hari Nasional Saudi Arabia. Sah? Iya. Wah, ramai banget, nggak bisa masuk, lihat deh. Ramai banget. Marah zahmah, orang banyak, mobil banyak. Ini tuh di taman, namanya Taman Malik Fahad. Ya teman-teman, sekarang masih di Hadigah Malik Fahad, nganterin Ruby apa sih? Tuh lihat, Zahlega. Aduh, istirahat dulu. Jadi tuh kalau di sini, di apa sih namanya, di Saudi itu, dia perayaannya itu bukannya lomba-lomba, jadi perayaannya itu kayak haflah, terus juga kayak duduk-duduk santai gitu, kayak pokoknya haflah lah gitu. Ruby, makin hina. Duh, lampunya. Hina. Minta khat. Isda. Tegang banget. Lamba. Khalas, yalla. Isda. تعال ايش تبغى؟ تبغى مويه؟ طيب روح هناك عشان لمبة كثير. روح هناك اجلسي هناك. ايش ذا؟ زحمة. والله اني بروح. روبي زحمة. Ayo. Tutup, semua ditutup tuh. Tuh kita harus bayar, yalah, 25 real tiket. Sekarang kita masuk. Anak kecil balas. Yalah Ruby. Yalah. Ya, akhirnya kita masuk. ايش هذا؟ حصان روبي. ايش ذا؟ هذا حصان كله لمبات. لا ما يمسك كهرباء. ايش ده؟ ايش ده؟ روبي يلا. Masya Allah, itu ada nih kursi-kursi buat duduk-duduk minum gahwa. Syuf, ada gahwa. Masya Allah. Ini lampunya merah. Acara tuh. Ini gini acara di Saudi. Kalau hari nasional kayak gini. Sah Ruby? Kita lihat ya. Masya Allah, salam Nabi. Ruby. يلا انت فوق ايدك سنة ابشر عيوني انت يلا فوق عالسلمان يا بلادي عالسلمان عالسلمان ملكنا عالسلمان عالسلمان يا بلادي عالسلمان عالسلمان والشعب كله عالسلمان والشام والنار عالسلمان ملكتي عالسلمان ملكنا عالسلمان
jadi di dalamnya juga ada sirkus nih, sirkus dari Ukraina, sirkus Saradik. Ruby, mau lihat sirkus, Ruby? Sirkus? هاي كيف؟ شوية لازم ندفع روبي. Mau beli air dulu nih. لو سمحت موية 6 الماء 6. روبي اشربي. تقدر فكه؟ فكه؟ روبي جاكيت ارقصي يا سلامي. يلا تانك تانك تانك. يلا يلا يلا. روبي Asyo, Ruby, loh, udah mau pulang kita, udah ini banget nih, udah capek. Syawari, main kemab, salah, malah. Lihat di balon Ruby. Aduh ini, wakhlas ini, wastakil malah. Ruby, Dina hayya, ruhikil hayya. Yalah. Udah ya teman-teman. Semoga kita ketemu di hari nasionalnya Saudi tahun depan. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamah. Ruby nggak tahu di mana tuh Ruby. Nggak tahu tuh rombongan, lihat dari mana.